hanya hai belai kena wala mi sama pilih kasai baikwa sini berkat TV News channel omong ka Kanchanpur borok Yongla kami hinsala mini Yongla Siprok se masalah siru Yongla Siprok no buito ke film saya borok bahke Yongla kami sini Yongla Siprok masalah kia kami borok belai kena borok serius kelajak sak hamlogo borok mukti rok ajan jadi yang bos borok bahke Yongla kami sini ya Yongla Siprok salah kia pun cooking Lukurok norok kelaiman naik tong di saya kali buka TV News channel lo. Kau dah samai nung. Betul ke liyo? Nang kru so cai mi. Nang masak thang. Ke masak thang ni sio ga ke thui ha, thui ra ta wo. Confirm ke thui mdong ha bale. Serai de si khom de thui kho ha hinde. Apa kini nim sade? Macam itu mi, macam ini nang. Yongla. Yongla sproi untuk. Yongla sproi untuk. Bahan apa dia? Nang masak thamsu dia cah terlebih ni cah ada. Borok ke, nang paran borok ke bro ni? Oke para, kalangta. Ni muluk mafi? Hah? Banirong. Ta apa thuinai ni muluk mafi ke? Pismaiti. Ni saya muluk mafi? Romes. Borok ke Yongla sproi cahit lai mi awo. Ngapo ken mase Yongla sproi untui nang saha. Alung pinye cahit lai mi. Abo se tinio ke bodi ke umpai tong hatak bungko. Ramar cai satu ha ni satu. Ambo ek tawo ke brangno Kanchanpur refer ke mambo 102 ambulance 10 bajan siyo phaitong brang bogari no nai singlai ma tum ambulance no ke ambulance phai ke brang Kanchanpur thangnai abo je thuinai ke Kanchanpur no thui tong ta aboro bo brang ke bo Kanchanpur turu nai abo thuino ke bu tui sabi phe nai ke jeng tam so ha